Allah hanya galak ke orang-orang yang israf. Lebih, lepah. Kerana orang ke Aceh, lepah-lepah. Maka udek punya baik lepah-lepah tak. Ibangan ke orang Aceh. Lepah lehu, rebah. Lepah manyang, patah. Lepah geruk, mekilah. Lepah ngop, murwah. Lepah trau, muntah. Lepah narit, salah. Lepah padang tiji, selawah. Lepah carang, hana gaji. Lepah tari, hana lakau. Menyana orang la kampung pakan hana lakau, karena tari tatat. Orang tari tatat, hai tem lemar legop. Karena calon ganyan payah, gantung tatat. Menya gantung tat, ramai orang. Nya masalah haji dua go tat. Lagak tatat, hek demi tahu orang. Maka haji, pe Tuhan hana lakau. Lakai mah ya hana lakau. Kalau kun kerana. Lalu pegah menang ke Keleu Aceh hanya lepas-lepas tak.